بله تماشاوان هجا لسر نواروکا راپورتا سیاسی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه از برای خوب میوان خوا بریز محمد اسماعیل برپرس ریوبری پولیتبوریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه دم باش بریز اگر تو دنگی متکی در راپورتا ودا هاتیه کو بانکا یک رزیا نافمالا کردی دوید امیده پیوستیه که استراتیجی از دخوازم به زلالی بحثا و خالج مرابکی راستیش خو برێژی ئەو پرسیامە سەر وڵاتێمە ئەمە دایمەن هێزامای سەرەکایەکی تیا وڵاتێمەیە یەکرێزیە تەنگەرا سیاسیە کوردیە لێ دیارەوە هەر کەس زانە حتانەها چاوە ئەو تشت پێک دەچوو طرفێک بوو نەدەشتن دووە پشتە پێک بێ ئەو ڕێکەفتنە گۆل هەولێرێ و دهۆکێ و من پێکردن هەروەسا دەست پێشخەریا فەرەنسی نەهات جێبەجێکردن و جێ خالد باوەریەکت بێنە جومەنێ و دێدا نەهاتن یعنی ئەم هەمی دیارە طرفێکی تەنێ بنپیا بێ قاتشتێ هەمیە کردیە وی قۆناغێدا مەجید گوت مەدگۆ هێزامەی سەرەکە ڕاستیەکی تیا وڵاتێمەیە ئەم وڵاتێکی یعنی پەرچەی کوردستانە سووریە نەگەلکی بچەر هەبانە هادووە عەردامە عەردەکە ڕاستە نەجێچیایە سیاژی ئەم هەندکن یعنی ژمارە ما نسبەتی پەرچەی کوردستانی ئەم هەمی خاڵێن زعیفبوونێ و لەوازیەنە قەوەتێک تەنێ هەیە یەکرێزیا ما یەکرێ کە وێستا کورد نەخاسن پێ قەیرانە سووریە دەست پێ بی بۆ خەبیا کوردی ناو شۆرەشە سووریدا کە سەر ئاستێ ناودەولەتی باشه برز محمد وحتى نهاجي ما قناعت هبوغو او يكالوستي وهيزك بو قواتك بجمارة حتى نها هاتيا بالبيكرن نها ايرو والله هناك بجبو برجواندين ضغطين سر خواه السبك بكن وسر طاقتيه وشارتين سر كيموكاسي خو بكن وسر خرابيا قوكرن وسر شاشتيا فشلا خوي سياسي وإداري وعسكري بكن مثلا مزاودي رجال ما بكن بو مثلا يكريزيو ويك هلوستي عملاتي كرد أبا ما أفتشتها أخواني كريا وروان كريا كستكار مزاودين وقرا سياسيين لخاصم بارتي ديمقراطي كردستان سوريا يعني أنجمن اجتماعي كردستان باشه برز محمد يعني بانكا فرمادار قصد مظلوم كوباني ونشاوا دبينن أو جي بانكا خدا نرجده بانكاوي تشتكي نها يعني مظلوم كوباني او قصدي نا جهكي بلاينا يعني نا عليكي جارانتي دارا ولا بلاينا كارب افغرا سياسي كردي بينه بريوي بياديجي دبيجي يكيتيد مفهوم وادا مجي وادا انه ورم بك من بن هزا مدى ورم بك من دريبه بريده ورم بك من بن صلاه عسكري لشكري عسكريه وقد يعني او يكريزي بشكل دبينه حتى هناك لا ديجي رحمه خديلي بحميد درويجي تقول ببن رئيس بس أزبلم زعيمي وان أب يكريزي نا أبا ياقو أنجمن اجتماعي كردي أب خابينو كاقو ملوطي مد خابينو وجباتا كردي تيدا شاشو ماش تكا يكريزي ملوطي كرد دري كفتنا كهبش يقو باوري بكاري جماعي نيني باوري بكاري هبش نيني باوري بخباتا ملوطي خو نيني باوري بقولنو یەکیتیامە هێزامای سەرەکەی ئەو یەکرێزیا کەلوستیامەیە باوەریە بێنێنە قەناعەت بێتنە بێ وەڵا دەمەکیدا ئەز یەکرێزیە ناخوازم و وەختێ ئەز کەتم تەنگایەدا باکم یەکرێزیە یان کوردایەتیت وەختێ ئەوێدا نەی بیراوی وەختێ تەنگا ببوو بکەونی کە بەحسا کوردایەتیە بکرد ئەبەیە ئەم تشتاها نەن سەرمە دەرباز بنە سەر وڵاتێمە ئەم دبێژنش بوو یک هلوستك راستقينا یک هلوستك قوم بهذاك جملات مرات دي ام باوري الجنب عليا حمياج شيب وام بباوريجي وقت ما تقوم دسي قدريش كربو سنغافورا كربو في یک هلوستي عملات مرة وام دائما جيش كاركي جديج بو مصلحه ملات ما برجواندي بالاي قال ما كردو كشا كردي ام جويره امد برز محمد اگر تو دنگی متکی یعنی هون آمدنه کو جوینه که نو به پیاده یانجی مسد یانجی قصده را پیک بینن
و شرطên we çi ne ji bo yekriziya navmala Kurdî؟ والله بان پێشهاتên داوî de heta niha em tiştekî baş têde nabînin vê ewa de ji ber got peyadê her roj şikleke roşkî qesedê gel rejêmê rêkeftina dike rojadî gel aliyekî dî rêkeftina dike nebê şêwra Kurdî gel xwe bi tavê xwe ji Amerîka xut nake û gel xwe jê dûr dike di aliyê Rûsya de û aliyê rejêmê de û mumkin e her kesî re tenazulata bike di va matiyatê ku niha heyî got ser saheyê heta niha ew nizanin berê wal ku ye yekî got nizanin bi berê wî ku ye û serê wî ser çi ye û çi şêwazî de we em dibînin tu cedwe û tu mifa di vê qona niha de ji vê ew ê de nîne ku heta em şert û merca jî ew bikin berî niha jî me gotiye di vê semakê zevînek peyda bibe vê atmosfîrek peyda bibe garên ceddî bawerî cem xew rastî bawerî zeîf et nav me de divê hin pêngavên baweriyê çê bibin adîtir aliyekî garantîdar hebe meselê de terefekî damin hebe ji ber got bawerî nemayî vêkê terefkê garantîdar hebe em karibin vê qonaxa de em zanibin mesleha miletê me heta kî derecê têde heye wexta mesleha miletê me têde heye hingê em karin pê her tiştî bikin wero mesleha miletê باش برێز محەممەد پرسێک من لەسەر ڕەوشە مەیدانی هەیە تلتەمر نە di nava rêkeftina 32 kîlometran de bû çima şer gihîşte wê derê؟ diyare heta doh jî sînorê got rêkeftina got navbêna Rûsya û Tirkiye de neh tehdîd neh hat xuya kirin sînorekî wan ew e rêkeftinê di nav va dewleta dişîbûne sînorek û xetek û wekî vê ewekî danîne doh gihan wê gereke doh berî du roja ew dewriyê hevbeş di navbêna Tirka û Rûsa de gibrêk hetana ewa hiştine paş xistine heta roja înê sibe ji ber got heta ew sînorê gubê diyar kirin ew sînor diyara gelkî nêzik û bajarê Temer e û Tirkiya û grûpên çekdarê ser ve dibînin bajarê Temer cihekî stratejîk rê esasî hemî dera wê de digin hev rêya impor ya got Şam û Heleb tê wê de derbas dibe ya koçek wê rayê ya Hesîça ye ya Serêka diye ew teqatuat cihekî stratejî ye diyare xwazin nêzîkî wê rêyê bin û kontrol bikin wê deverê ew hinek gundên vîyanî heta vîyanî ew mesele xerîta wa berkî doh va dahat diyar kirin ev ji alîkî ve ji aliyê dî ve jî pîlan navbêna ji xwe ev şikila miletê me jî ev e yani miletê me diya qurbaniya sirahatê nakokên eskerî dikine va aliyên eskerî de her yekî pîlanê xwe li serê dî dirêj dike peyadê xwesta rejêmê û Tirka bêxir di wejê hevî bi şerekî de yan rejêmê xwesta قواتê xwe zû bikişîn qwatê rejêmê dî tune ne li esas nehe cananin heres hududin hinek qwatê got himaya neftê ne ê qatir jî ne باش برێز محەممەد hetayê rejêmê ne yani xelk bi rastî dixwazin bizanibin rewşa Qamişlo Kobanê Dêrêk û Amûdê dirbêsê wê çawa bin heman çarenivîsa Efrîn û Serêkaniyê ne yan rewş li wê derê cuda ye gorî rêkeftinê rewş cuda ye yani ev newê siyaseta got peyadê û PKK meşan heta îro Efrîn çû Serêkaniyê çû Temer çû wextê ser vê esasî berdewam bibe belkî deverên dî jî herin ji ber vêkê divê ev newê siyasetê divê vê biguherin û ji deverê derkevin û rêkeftinên navbêna dewletê mezin de çêbûne du rêkeftinin yek navbêna Tirkiye û Amerîka de çêbûye yek navbêna Tirkiye û Rûsa de çêbûye û her du jî xalê godigînin hev teqatuat di nav her du rêkeftina de jî gelek mesela 32 kilometra de her du de heye mesela vegera qwatê rejêmê meselê hudûda her du rêkeftina de heye mesela devera ew got navê kirine devera aram 120 kilometr ew her du devera de heye her du rêkeftina de heye Qamişlî net
حساب دبل كالي رجيمي بيد هردو ريكفتنا ديارة ريكفتنا كبنفنا بين روسيا وامريكا دا جي هيا حتى قو خالي في ريكفتنا ويا في ريكفتنا قالك جي وكهفن والسر اواكي دمشن باش اجبيه كي ادبجن بله دفرين يعني سريكاني وعفريني دفرين ديتر وناد ونوك ويبن هجرنا كريارن بين كرن فكاش بيدي درنا كذا ودرفتي بدا مهانا بدا رجيمة تركي وتركشي المهانا كي دقرقو او مرتزق خو بين درباس دوی دمدا یعنی چه جواتی خواستن هون وکو انا کسی هروا چه جبهه تی خواستن دوی هون چه بکن شو هذا تشجع اختي خصن فهذا خوازي خوش بن فيدا اختي خلاص كا اما تشبه من دستي فيدا او حسابك نخسرية تشتكي ب اراده في ملاطي هاتي خفرت كليا ادارات دبجي اداره ما بمينه قناعاتي بدا اداره نامينه في بيادي في دوره سركي دوره محوري جي دركب المنطقه ده هي زين عسكري جي دركبن به لا منطقه بمينه ارام هر وصا مهانان كاركي او ركفتنكي هبش نبينا بيكهاتن دبري كرد وعرب وسريان وكلدان واشوري ركفتنك سياسي واداري وعسكري هبش تشبق نهي لمهانا ند تركيا ونهي لدولتها تركيا جي مرتزقي خوا بين درباز ببن او كاري هل نحاول بدل حميل جير ركفتنك هبش نافابيك هذا دا جير شارديري كي ناف دولتي هنجي وملطي مجي بفارستن هنجي وتشتكي كرديجي بنافي بشروجا منطقه ده وبشروجا سوريا ده جوها گلک سپاس برز محمد اسماعیل بر برسه رهبر یه پولیتبیریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا گلک سپاس بو بشتر بوناته